Uba Roney Lyngdoh ubade kyrtong ke Kongres na Mylliem konstitwensi ulay ithuh bagi Paidbah Nong Mylliem kidang shañiah iathuh unong mi khmat jengki na ke Mylliem konstitwensi bat ulay ithuh baka jingrem jong ha ke election baladep kadai bagi Paidbah kisah pynbiej ha ke muda building by law. Din mangaram election MLA kumba salspa siteng vote ngajok MDC tengah din cisnam kumba hajar tam ngatre kata kapani sai kedar bagi Paidbah bidang don ke jing shañiah hanga pada parti Kongres karem kalong ki Paidbah jong nong Mylliem kisah pynbiej kisah hak hak muda kabamdon jing sisa ai ruah ditang kata batang hadin cisnam bong ayati ki Paidbah ki sautu abakadai kan niat hak jong MLA jong ni boleh resign ba jijit yang tapi Paid menta kita kibrit Ikwa biang yang bagi Kongres Parti apa Mylliem marbangin yok sencar ke bakut ke sencar ke perkat tang na mentai yang isimet memperkat ya ke Mylliem konstituensi bad ya ke jela berahoi kita jeli ke peningkop ngakwa bani tu ya pi kapor bangayobat ke masisna me ke minister juga urban affairs mila dep hadin ke jingdawa juga bon balang senjuk kinong sencar Shillong ke beri new trap KCDC kiseng balang mabon baki ong bay kabeling bay lo depan aino sa KCDC kata ulap jubab ubah hamlet perbulong minister jong ke urban affairs bahot ladap aino do Disember arejat kanyo dan penteri kabeling bay lo ladap ay sa KCDC to menta jadi kata ke jengkeli joki ke basong tenat ba habdan ke jingnya song to lang Hapadeng ke dis council baka state government kamat implement ke dis council dihendrai khado khadwai pat kade bandon ke jinge sotu lang baka state government bayi ke occupancy certificate pat kan panbyang na dong sa dis council kan sa ai pat ka state government